inzira zose z'Uburundi kubwo gukorera Imana. Uyu munsi rero Imana iranteye iteka nari nsigaje mu Nyabunyege mu mpera amashi y'Imana yacu. Haleluya haleluya Imana kuko irabikwiye Imana iyagwe iyo Mana irabikwiye Shira,
Haleluya. Ijya mukunda ndayihereza. Yesu ashimwe. Ijya mukunda ndayihereza. Nawe yankuhoraho. Haleluya tuvugirize rero. Era hawe nabonye nta nzobona. Nawe aindi mana atariyo nagitanda imana yacu umbwiyo yabakwizera nawera uhoraho aindi mana atariyo nagitandara imana yacu umbwiyo yabakwizera nawera imana yacu umbwiyo yabakwizera kuko uhora hari imana izi byose niwagera ibikorwa ku munzane niwakura umugorwa umukungugu akamwicarikana n'abahambaye kugira ngo murage intebe y'icubahiro uhoraho urahambaye nawera n'uhoraho ayindi mana atariyo nagitandara imana yacu umbwiyo yabakwizera Amashuri yacu twese wayikana bashaka kubona kuri YouTube. Nawe ntuhoraho nta yindi mana atariyo. Ni amajambo yanditse muri Bibiliya. reka tuguhimbaze wowe wera twamamazana ibikorwa byahawe kuvuga ingendo n'imyiza ngendo n'umwizigirwa ubereye amashikazo cyubahiro nawe uhora
haleluya murakoze. Anashimeshi kuma yababwiye ngo nowahe ngakorera he eti anatumikia wapi? muri Roshe. Uroshe. Abamara tutumuhindura ikibanza, Wanayoti tumuhindura ikibanza, tumbadilishe sehemu. azaba mugakorera he Wanasema ya kwamba muri anayote. Anashimeshi